السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إمام الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Akati tugenda kutandikira wetwakomye tukyali ku kaswayibi minasama yo page tuliko page ya 50 mu yasaruna tugenze no mwana watu tunatera okumalako. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La dhikrul lak chandibadde la dhikrul laka newe manyizo kusembyayo sukuni buli wosoma ngoyimirira kitegedde. La dhikrul lak dhulman wa zura mubarakun liyadabbaru kulli yaddabba ukategedde mubarakun liyadabbaru katugenda bigata la dhikrun laka dhulman wa zuran mubarakun liyadabbaru. Nabagamba nti buli wosinga tanwini nga maaso waliyo mimu. Eno mimu ebaako ki? Mimu ebaako kashadda. Ntegedde ebaako kashadda. Okalabye? Ebaako shadda. Buli wosinga tanwini nga maaso waliyo mimu oba waaw oba yaa'u oba nuni yennyini. Okategedde ebaako ki? Shadda. Tebana kugikuterawo just oyina kuyiga teeka. Okategedde katugamba nti la dhikrun laka dhulman wa zuran mubarakun liyadabbaru. Okategedde khairin yuwaffa kha weva mudoko lyeno niwe waggulu so seno wansi tojja mukamwa nti kha si mukamwa eno wansi khairin yuwaffa muhammadur rasulullah. Tegedde muhammadur rasulullah. Tegedde kudiramu khairin yuwaffa so si khairiyu si khairi wala riyu riyu so si khairiyu wafa nedda nokuna no wansi. Tegedde nogamba nti khairin yuwaffa muhammadur rasulullah. Kadem la dhikrun laka dhulman wa zuran mubarakun liyadabbaru khairin yuwaffa muhammadur rasulullah. Kino kiri ku kino ekya wansi, so insha allahu taala tukifune dawusi yaffe egenda okuddako mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.